Ebi n'ebindi bigambwa Reverend Father Bernard Kwebiho muhwezi wa bwana mukuru wa Kakabara Parish obwabire ibembire kitambo kya misa Eklezia ya Kako Catholic Church omutawuni ya Kyegegwa. Turanezerwa mu murije tutangirweki kuno bwire kw'embabazi muruhanga ikarategera ukonoye ayikarahangira abantu amaiso twangwirwa bwangu rugo mubibi no kusembera n'amerari turukera n'amerari watufura bwe tutantukora. Omu kitambo kya miseki habiremu no kusima kwa Leonora Atenyi kandi abiri nasima n'ekigenderwa cyo kombeka Bethlehem kandi ogwajagwize n'amazarwa g'emyaka 8. Abweke nsimire mukama ayebale muno kumbangaza kandi nasiba n'ebirungi byakankuramu nasima n'ebizwe binatungiremu nabirama yabinda bya muno obusingi ninsaba abaana abato n'abagenzi bange tweyongere kusaba mukama ukabwe kwata mukama nawakubiryao kujya mu Eklezia Bethlehem ebiye byekwato tubyetaga na muno umubwire gukuhika amazaro ga mukama Yesu Kristo no kusanga Yesu Kristo hayazalirwe no kusanga obwire Bikira Maria ne kyato kente kiturantugama ngo Bikira Maria kazara Yesu Kristo Bethlehem mukidi kente nebi byona nibisanga biri mu Bethlehem. Eric byamukamo umushomesa w'Eklezia ya Kako na jango mukikuro gure wonora kihayo kore Eklezia mukayikuro gwakolire Eklezia mukayikuro gwatekanize Eklezia mukayikuro ogu itwe na kugenda kuzarwa tumusangire na akoro mu Eklezia ekikuru mu Eklezia ya abatari Bethlehem kiba kigiti no mwana kuzarwa no mwijiko asante Bethlehem kibaje kiyokururaho kirakyange kiyokururaho. Father Kwebi hayongere yahiga bikirizo mu Kristo koresa je myaka yabo nkare Leonora nyabure musalamu ageze n'imyaka y'inoro mu ingana nayo no ingana nayo mu tunanisiwa mukama bwana ko ingana nayo kinisi. Omuganda makuru obwensiyonera kujaguze kiro cy'abakazi omuruka bare Sentom Parish ya Katete abakazi basha bakora imyoga yabo no kurwanisa obutabanguko bwo maka. Ahari kabare Sentom Parish ya Katete Reverend Father Maheshe Jean Pierre yashaba abakristo kugira amakagara mu businge. Omukazi w'obuculezi niwe alinda amaka. Omukazi w'obuculezi niwe alinda amaka. Omukazi okwenda kutumbura nashisha amaka. Ntabwo ekyo ebigambo ebyo biteekatikiho. Okuba obuculezi tikumanya ngo omushaija kuba na ampaana. Mana izoba ya Women's Day tuba celebrating obwo mukazi oba kuhereza itakankeri akatahibyo kurya akatahortoche akaruguma kushaka oba mushija rukusiga ya bombekera akazi kakafuha bakakora bakatunguko kashanga bine za grofa omukazi oba kuhereza kachembuzemwe ukashanga ine muzigana ubwo n'omukazi wo tucelebrating omukazi wiba arukufa akamutsigiro bwana butokezeshaho kashanga hati agura ayine ba graduates. Abashija bashabwo kumanya imyoga yabo maka no kureka kutuntuza abakazi ekikuru cy'amani omumaka kikwasa kabura abantu no kwatanisa no bwesi icyo cyamani kinkureba twayiza kuri icyo ni impamya takuza kuba obutabankubona omumaka gitu. Abakazi nimbasha bamuhereze abasiza banyu ebitinisa muhereze abasiza banyu ebitinisa mukunda abasiza banyu mukunde abana banyu gira obwire bwo musiza wawe nko mukazi gira obwire bwo mwana wawe. Ndi Anita Tukunda na Felipo Murangira.